Right. Kadong nili samsang na pen talk so on 62 to the Constitution of India and autonomous state. Nona di kansam niltum putot talk so ang tulo lake part 537 lo nona di kansam bichok la si nona di kansam thule thotame APHLC leader sambansi chopapono aprang sinili tungkang ya bangke akhai Vikram Hanse alangli public relation central committee lo secretary in charge lo la se ang pandemic pateng ke rang poteng kono kadong lapenang mong nutulang alangli ke lage kursing kimung alangli APHLC long alangli organizing secretary sinon mateng bom la se alangli pandame ki phapona tengpen studio long kam pona pot deng kono kadong lapen adarsi ke do bang nutulang alangli men lage thare Vidya Singh terang alangli games and sports secretary long alangli normat youth wing long secretary in charge alangli deng kono asik bang thoma panelist tum phanan tame studio long ke bang pona lang tum phandame deng kono asinon aprangsi dam tu pilodang lakenon labang sok tok sulong ini tum ka than panji ke lakenon lom che than sai apot la judgment article 44 article mate uniform civil code la se uniform civil code a bill nilitum long dum no la se a bill long ko pisiki tok ma ake hai tuliram rongang kaning jedun ateng pulotan ke 6 schedule area along ke exam de lo pusi tame wana hok ne hala a bill long ko pisiki tok ma hala se a hok ma ka chobai ma hala se tu ma kan ko la se prang sineli labang so bill mate 6 schedule along ria phan exam de to pe jok pon plolut uniform civil code ke pero pon pelo puke tok duma ave nona prang sineli akai Vikram Hanse public relation secretary in charge central committee APHLC alangli phan sineli aport pi pon Kardong Karbiang long rado an lapen di Mahasau West Karbiang long arat an dame Kardong bajir lo pini nim tum labang so atok show pen ki pupon thuang tum bang lahen lo uniform civil code haladak ke mi ke hino halabang ya phialang lo sitame ladak litum Karbiang long mate sik schedule angkang arlo halabang so aron nang extend tema alam klar dak bang ke nitum rat man bachi nitum bang lahen lo je a ek long uniform civil code ala bang so a ek long nitum thek on long lo la pen hadak ke tok tame tum thek long lo la bang so a ek point number 2 long tame clearly hadak ke jong pondo it extend to the whole of Assam it extend to the state of Assam and applies also to the residents of Assam who reside outside and the territories of which this code extend. Lasi hadake six schedule area ke exempted logo ke hadake specific tok dake dak thang paklan konpit. Lasi dake tok teng protangte Assam state angkang pi arlo fansi lasu a ek ke semarlo labang so ke implement ipan ke whole Assam logo sada klan. Sida edun ke thek long bang non kachari bon a government atu matlab BJP a government tu rat pan pachini bang ke six schedule arlo ke lake exempted matel so arlo ke nang job je usala tu pachini la non assembly arlo non herjong a session along game rongkhang MLA ben name jai dun lo hada ke jai dun bang ke six schedule angkang arlo tame exempted lo lapen la UCC abang ke alang lehda ki pudu bang ke welcome lo busu pudun tede welcome lo kali made Karbiang lo nabi lai boisa jong se alang la bangso a UCC a ek jong se welcome lo tante Karbiang lo arlo ke nang kopo lapen ako a ek lo mata de 6 schedule arlo ke lake 6 schedule angkang arlo ke lake exam lo bang ke ada ke tok dake ada ke klangli lapen ave lal la sirat pan isi kepaman hedu mason si mandel lo lapen nali pakla sudah ta alam kita apa ta that exempted posisi pun mati di CM ta la uniform civil code ek kedak non ilitum long lo hadana untung lang clear tame six schedule ko hobdo masih abi hada lapen exempted ko ada ke tok ta abi pulo tempe ke downtown abu dason Teacher Eligibility Act
di tet di halai hui lapen di Assam Healing and Evil Practices Act halai hui ekasemat anta it extend to the whole of Assam usia ada ketok do belum tak ada hal soteng si bang bong mati sudah ada tok de exempted wala ada tok de lason ada sinon la UCC along matame dake ilitum ke teglong teng ben bang dake tok dakawi exempted ke tok bang kawi lasi lasoteng belum tak ada lake non kacari bom itu alang litum karbiang long rat lapen 6 itu langkang arlo gitu antum han mangke kacubai ason si mandel tak kita teng belum tak ada lala तो केरो पेपर पिलोस गामे लदा सीएम कनिंग जे दन के 6 शेड्यूल अलोंग री आलो के दो तुम पान के पेजो कोंलो कुसी कोला सी लसो पुथा कि मुंसा हो फासने लिया को पुथला आर जुपन ने को कला बांसो बिल अलोंग के तो लसी तो या दा तुम जे था लो हला सो बिल अलोंग फर्स्ट पेज अलोंग हमें तुम हला से था लो दी 6 शेड्यूल को के तो कोन एग्जाम दे लो पुथा वे बिल लो लसो सो पुथा पकड़ा तुचे था Jadi pakai apa sih kena ngambil suka isi. Betul lah meninggi tunji bangke non buka jam MLA Surjorong Farlo IM lo hini post cerai krim itu malang itu kaningge bangson lo 6 sidul arlo ke lake tidak ko nang kope nang rori kuselang tum nang cindak ute kusipulo. Setelah dak arpong bang aweda 6 sidul ke lake tum dak Karbiang long lapen tribal area tum masih tak protect lo setelah dak non la bangso UCC bilong bangke isita 6 sidol arlo phan bangke palu damde pabor siabe dake jong si pacobai protang inam tumta la bangso abil bangke hala non ke dobama MLA atum ta theglong mama mek to licha sedet na buchalo khada le sida le tok ta kabe ye 6 sidol arlo ke parlo pon pelu bang hada ke tok ta kabe lapen isialam da BJP long kedua karbi ya tumbang injek sudah. Je dah karbi yang long ke kedua karbi sikdo lo tu man ke handa nang rori puno. Sta angtan kedua karbi non borboha puno hala kan apilo po Kampur, dah Borhampur, Morigao, Sonapur, Guwahati dona karbi pus Sonitpur, Lokhimpur. Kedua karbi bisonat kedua karbi tumke pini alinta ST galila halat tuma pharma thalo mante lada ka differential lang nai de 6 schedule palam thika be sidami hada tribal schedule tra poke tok som duma lalo non mane tribal tum phan jong si duk lo dang te ala status for example non son hola outside 6 schedule ke do tum phan ke koson ko ST schedule tra status to long le den la hola hada ST po tok lo setelah kedo bom nona kar pinong bo kandura borwa puno Nogam kedo puno Hujai kedo la Hujai district pe Nogam district lo lapen Morigao district lo lapen dak Sonapur kedo akar di Guwahati kedo akar di Biswanath lapen Sonitpur kedo akar di itu man ke pinian ke ST bipela hala manso akar di itu man BJP lo kedo akar di non CM puno tuliram ronghang MLA puno alam itu hala tuhan matha lo mante ini yang ini masa sih, setelah dah kedua karbi itu mata cuma satu tidak nom. Itu mana tangga nang rori itu, amena tu ini yang tu ST tetas nom lela, ST tetas nom si long lelang, protan lelang tarupu lagi. Tek kasih prek pido lang gitu, nom dah karbi yang long tas $6 long panggil pajak pon jipu ke, halah dah ke isi bak award akhirnya ke tok pon abil ke, $6 long panggil parlo pon pe uban ke, akhir isi dah teglong lagi. Jom si teglong protein apa kau ni tuhan? Nasi BJP lo gitu karbi, alida satu ke amek si tecar si pusi nilinon unang kok bolang itu. Lapen kamang so bill mesen di putum helo karbi akhe ke pavir jia tumlu. non ma ke lason hai dino hala itum council ke nilga chinia te ko lo council ke itum autonomous aja kong doko lasi panchayat kami dak nang nudun e pulo lasi panchayat
aron alo incha namte thelong pohal la section 1 long ma tamara tok dolo it shall extend to the whole of Assam except ketok da autonomous district council govern under 6 schedule ketok do lason da section non laso aron da uniform civil code like article 44 Indian constitution long mesi er bon ma di directive principle mane state act aminong ede like mane central government mane ka pinchong ay kali state act mane state pensi jungjung ka pinchong minak lagi lasi state act le pinchong pusita me ladak tilang gamne mangke itum 6 schedule ke itum pulo mini constitution ni constitution aso lage tribes atom ban ke chari je pan pulo lasi khala bangso uniform civil code la bangso bilong ke bill ke to halong sita me laso uniform civil code ke all Assam ke applicable for except 6 schedule area whereas apre mane outside mane tribals atom ban putok dak me polo lalu kote tum jok ini nge tera do kono na 6 schedule along exam putok tera ye da isi award ke job dun kang tu mandola non labangso except po award anda pavide propante tan itu masih schedule pang ke nang pavide tenglo mane constitution ban drawing tum delu sta 6 schedule are no ke himonto biswa sharma kaja komobe state aid dar nang pa lu je ja komta sta non labangso BJP kachari bom Caribbean Autonomous Council CM MLA tumanta 6 schedule arlo himonto biswa sharma itu ana 6 schedule ta nang pachi kudulo ke jakong di bangke non labangso BJP sarkar na bangso BJP sarkar lo hopsi itu an allo apra Assam direct recruitment ek kana palu choklo healing practices ek la evil la bangso arota itu mana palu choklo khala data except 6 schedule pu an bangke putu thedel ki pu pede da job bangke 6 schedule bangke BJP lapen RSS tumke lake aning lapen langslepti lale dolo protante itum aja da klem tang elo pu bangke tribal aken pawil elo pu bangke hala mangso RSS atum mangchini pame lasi non bangke except 6 schedule pu bangke pupe de autonomous council autonomous district council pu alo mangen tok thedel non bangke lasi la non bang poi mele te bang ka chuning ridun kang tong la hello je la bang 6 schedule pe di ho except 6 schedule pu petok konten nai polo lasi non la por la lang tum pakare kun mila adang bangke la kitok tok dum dak lo polo tante mo aron pesta bang kupini nang klem seta itum bang mo bang si defense no ko la le no ni pi ko la bang ko jong la tum jong si la so kam klem elo protante 6 schedule ke padir ke la bang ko tum si ada jenang pula bangke ili punan ko pokar dem lo ra panda pasinan ko je la bang ko lo dai except 6 schedule jong si patok dum thek thek pulo tante nang jong ke haya pin ko gali dal nang tu maja ko ari lo ti to kero i party lo timu sangho pen pothot dutlang itu melong thare Vidya Singh terang alang li pename lam thia juponang alang li tame pini le chota da ke pha teng ban chitong do la se non alang li tame uniform civil code itum che than piklo uniform civil code banglote ko pipima kena hok ji ko pipima ale ong dum dum ke chini na la se ong dum atum ke pawa na te ma ko se kudun turong lo la se uniform civil code ko piloma ko lang pa melo ko tang te hoda ke isi aron pinchong boss te long itu mo phan non for example itum inglong aso tum phan an bang ke da ke trap tum phan ke 6 schedule pensi itum phan jakom nang pilih lo aron atang kacen kacedo kaciti kacewar kang saya aron kapinchong lahe hui lapen pusar pisar aron kupima itum han ke dolang longle kace bak aron he hui aname ili tumke pudam elo pulotan te hadak ludun delu ludunang elu itum ke 6 schedule pensi itum pinchong na ko council long si non bangge jong si uniform civil code na luchok pulotan te hadak langon custom tradition inheritance ke to hode inheritance wala mang lokote property lo lage custom la komara phansi longle pi pinang ko mamu thilo doklo tang te di ba thi the ko sita koma pan longle ki pi po ka transfer sia ja ko no ko lasi non itum 6 schedule ke be ke chia pan longle jolong ni pulo sita mo uniform civil code jong si itum aphan ladak nang pilut bot i dat pulo tang te molong le da itum ke be ke chia pan da pinang ko ka thek ko ate uniform budang de loke bang pro kriat pula si lahai hui pachiplang pe dia pan ile tumai mele tumbang intang kring pen assembly long kame
lam ning gitu nangko lasi non itu nong tudang Vidya Singh terang pen lasi lam the alang ni pen tamen non arjubon tunak Vidya Singh nang function dari non aport pipon lo uniform civil code one nation one law pusilatum abori karlela joding piklo one nation one law one religion one constitution de la salam si pinangan RSS atum ke kemangdam lasi kit asap sap bang putang de lopot pini unia kam lote pinabonji pinab unia kam de pinabdik kosong kasi RSS akimang da sap 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 pensi mo ke papleng kipa jut kila tum ke mo papleng begi ko kemang do lasi laso uniform civil code lake ili tumum kanang parlo pompe kuno lasi mo penda daud do koklo ate hala bill lo make toke 6 schedule area pange parloli putok te mo bill nangil tumo malom so pi la so page lo madame tum loaded po mo tum teglong po viewers tum tami mo chongon lasi non nangli hin ben pilo ya so uniform civil code putak buji Churung na, ni ipu dai mangge, mana jong itu masa dong, ala lugan sih pakai jarang, anton anton tak. hala dasi evidence lo ke Non hala tu ramai kena injerat pus kami parlo le pun injerat kami hala alu lo sih tok tamu kente. ke tok seban except di Dia nak tok tamu, di jong dia lalu, lalu rada pan dua kami kian nang itu. Ada alu lo sih kira lo ke. Except umpe nang itu pun masih except sixul ida pun ada tok tidak. tok te de Lasi tulang orang hang labang empat coba lo, Lalu. lasi lah MLA bang thong ton prong pancu nili lo, nang itu dak di pu MLA pen itu mah mek bijang lo, kang ceng lang sesong, lah ini kok sibuk kuda panggil kipu dia kilam, mek bijang jing ceng lo, udang itu mah kopisi ke protect lo lah, lain lo kan lo ke lain lo, itu mah hok pan kang wai gede polo, kana kan lo ke lalu ni bijong dan lasi tum kai da puer lo MLA tum legislator pute law making along aron ka pincong dun aja kong dulu go, exception lo da Oh. lasi lason abang ku abang kidum si amegan lo rong kulo tang lagi tum mana ke mega jat apa lagi, ni lalu. akan hok si dorong ku mati lasi nanglihin ben name lason ke chok la Chok pu cik ke lo lagi. six sidul along ripan ke parlu pompe lapen akaprek six sidul a district pen angtan a tribal atau mapantame bejok ponengi ko tok ponengi ada Tok nih, lalu ke di lalu. akhirnya paper pilok oleh pantame Nilibuthot la bangso UCC por alomso. So minute ane second trip ho back and falling to so that it was viewers to man me confusion ada no confusion of the ipa. Kasi nila number 1 la preliminary eka lolo lage Uniform Civil Code Assam 2026 la so bill lo la lolo ito pimale to lo. Si number 1 long pilo ito. Number 1 long pulo. This act may be called the Uniform Civil Code Assam 2026. Laban number 2 long pulo. It's extend to the whole of the state of Assam and applies also to the residents of Assam who reside outside the territories to which this code extend. La number 2 long is very clear. Itu man mange. Tapi number 3 long pulo je it shall come into force. laso a territory angtan mane Assam alulos dame Nah. tribal pen ka prek la puloma La pendak number 3 long dam tu na it shall come into force on such date as the state government may be notification in the official gazette appoint. La bangke ini dong kadu ada sini lo isi bill yang si pass over dangte finally ke governor pen isen po final notification make paklang po. Sita kita amtang an sita de amo pen ini dong pulo state act pen kasi marlo tet lo la pen nala healing practices act lo DRE long talo direct recruitment act long talo halai long an tala bill long gusto malaso tengsi it extend to the whole of Assam si the bomb lo. La sini dong non as the governor gazette long kami itu matau ni je siksidul pan exam ji ko bangket itu mata kono ni sida non itu kacutoy do MLA to yung si thudun prop peninje dun lo dante siksidul mini constitution a power pen aja kompen ada ketok dun aja kom do kalima di athema lage panchayat area aphansi la bang applicable state act pen kasamar bangke sida itu han pulo mo hajong ta la panchayat long tame la section 1 long tame pulo 6 schedule area ke like examining whatever the state
atum ek kasema kita kusi paklan Lah tulang mak. Si Ladakh bang yang ni pakar confident ko Ladakh Ladakh putulo point 2 long preliminary long ketok elopson lo nothing contained in this code shall apply to the members of any scheduled tribes within the meaning of clause 25 of article 366 read with article 342 of the Constitution of India. Ladakh ke 6 schedule pu tokte dia si tribes pu si tok chodake. Tribes atumhan tok chod pulo ta hola thoya jo ki do akar biduman ge kosol loi tum ka protect ko. Ni. Kosol lo hola tunga status hola tunga tribal status single tribe long le jala ko ma kosol lo ka protect ko la hai. Itum mange long lo tai ko dake. Seta me hala dake do akar bidum ge non for example schedule tribe kalila akar bidum non hangbom tum halada thoya jo ke do tum kosol hala tum status ke hala pana matha na ko lasi Ladakh kachuning ridun kang tum mangke Ladakh son si tok nang po laso a eka bangke asamalong rialo ange applicable po apply po seta 6 schedule area arlo bangke une det po lapen angtan di tribal atum phan bunang simuna ko angtan schedule tribe kali dela sa tribal atum phan bangke indigenous tribal atum phan bangke protection pinai ku bangsi Dak mention ko nai la so bilong la lo plo tambe itum thoi ki do kar bi inglong ki do kar bi tame itum la bangso uniform civil code bangke itum la bangso nang ki roklok ji aro na bangke itum hanang ko rejek ko la hello asia kilo bi par pilo la si Ladakh bang la so bilong bang ke pakare tu nai ke la hello 6 sidul arlo bangke la nang lu dunia putok dak nang ko ngom dak ki tok dak kan lo 344 2 PPNC tok lohol dak 25 366 hola ke schedule track ko chana dak tok ke sedame constitution bina kama di 6 schedule ke lasila bangso constitution arlo ke do tumpan an ke pejok konlo putok ke nang ko la an se itu meaning ke doi kali mate to kero bi part pilo lasi non second number dam thulo na lake elitum article 244 yala BJP atum apanga aratum apong lo aho kalima kalang ma ke test lasi central pendawang det lapen state pendawang det lapen ason alang tum campaigning hon andame 244 ek pive ko kusikulo lapen non tame ningje bom na tuliram mata Ladakh assembly long ningje dundu ane seta ningje dundu lake article 244 a la autonomous state ke itum hange long nang hina pive ni bu seta 2019 aningkan parliament long handbrake nang pilanji ku nang pi mana pipe ku lake itung kalilo dei lake bang BJP IMP itung si bang arjulo lasela so reply le no itung arju pon tusna parliament ke lake apex lo padasi aron ka pincong an handbrake apan punon lake nason aron ka pincong adim lo ladake lase parliament pe non BJP atum union government atum itum phan provision duma bema our side duma bema handbrake nang PG pu lasolam thile non itum arju kontina non akai bikrom hanse masle ya por pipon poso pi kursing timung mapen bidati nang kami tam tu articles 244A ilum India ka constitution na tenglong pen ilum ajakong dok je Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen de Mahasa ilum na district thong labangso article ka Clemenji phan ilum ajakong do lapen labangso ajakong ilum 1969 hosi India constitution long tamen jokpon long lo tita jokpon pen sita me implementation pang ke dak iltum non ta une da lasi regional party tame Karbi Anglong autonomous council andar ar jap lo tita alang litum tame kedanta por tame implement one da lo implement ji kali 6 dola jakong bangsi kapan du kason si claim kan tulo lason thak si national party atun tame chari tulo hala ta lason thak si itun autonomous state da implement ngere thangjang non dobong laga BJP lo NDA government lo NDA government phan Karbi Anglong lo power ke wan det abang ke rat atum je
articles 244A bangke implement long po ate implement po aning ke thebensi alang litum phan power long ke wan la si power long ta Delhi long na MP pa hai dun der lo hala so forensic Bay Area pan pa hai dun der lo la son na khasi state long ta MLA Bangkli pa hai dun der lo NDA government pa parche rai na state long ta si da Karbi Anglong ta council ta 26 constituency absolute majority one that lo je 3 tier system Delhi Dispur Difu Karbi Anglong lo laki thoma government paching room ra pachilan pedra autonomous state implement na kusi wan lo la son si autonomous state lo te tum ke jai dun chengning hat Delhi parliament ar lo amase Horan Singh be ke hai MP duhut BJP pen ke hai banglo NDA government long house long ningje dun lo RG dun lo hada articles 244A mate autonomous state provision doma avema NDA government long parse dun lo la sala bangso karjo teng pen NDA ko non BJP lo hai non BJP lo BJP de ke government form le mate ada kopi pinia party so chingrum ben se NDA silamar lo la sala da Pilo pudun ke Minister of State in the Ministry of Home Affairs pen Sri G Kisan Reddy alang si reply lo daga puge a delegation of Karbi Anglong Autonomous Council KAAC led by the Chief Executive Member of Karbi Anglong Autonomous Council met the Honorable Prime Minister on 19 March 2019 and submitted a memorandum on 19/3/2019 for the creation of an autonomous state within the state of Assam as provided under Articles 244A of the Constitution of India. Laso delegates damlo. Lapen hada final kijutsi ada ketok reply lo ketok mereka yang dam isia tim damlo led by Tuliram Ronghang damlo Prime Minister Panche Tonglo an antare atari ka dep Tonglo sida halada karju lampen halatun nange thakke government of India tum mate NDA government tum na thak make there is no proposal under consideration to create any autonomous state under Article 244A of the Constitution. Lasila bangso government atum observation ateng pen ke claim ke dam ateng pen ke articles 244A provision ke awik usman ta khalo mane itung chingina po Tuliram jong hele assembly long adi thok dakran le hemre klam ning jesita ame tha government en si hemre ki piji aja ko abi pelo ke pipelo sila ke itum drama gunan ko lala ha Delhi ke hangnam hu Delhi lo proposal ki pidun no si a provision ma se avelo la ke itum long pulote assembly lo kaning je dun kila ke drama lake apa ko drama ko bang hok ala lasi there is no proposal budi hala hempre ki hangya pan akomiti ke senya pan ta kachingwa avela mane so kason ho hempre senga masing la tuman ki pi pan ise komiti kachingwa i pan tumda senga i bo phedi la sona komiti ke senya pan ta tum chingwa ko bela ko ipi ga telang lo la so komiti kachingwa i pan komiti ke senya pan ta bi ko ke proposal la se ako government atum ta me autonomous state movement ke non ke dobom kachari council tum ke page de lo ke kumane jong si autonomous state movement claiming lu tampe asaman hem tang sam ke bank nilitum ke damtang 2023 budi 2023 ningka autonomous state mate articles 244A implement ngi ko phanilitum rally claim lo western benglong badang pangcheng lo homosti sirket 9 constituency lapen ni sirket rally nilitum claim lo lapen hala bangso ke claim hot nilitum ni sirket pajul long le ni ner kem an bangke nilitum rally ke claim cha pangtang tum pan kem kang sam bangke tumban tumanan pe lasi hala bangso mass movement Delhi an kapalei extra parliamentary pen Delhi an kapalei ji ame se bangke da council tum sinang ber tum het ponang paviden det nasinon alang itum assembly arlo autonomous state nangji implement nai buke pudun ke lake itum kai ta puru lage drama chol
Ya, metang gua masih pipi udah nggak parlemen lo. Kalah. Nah lo, laga rapan palu, teknolog lo laga tema non, moneng lo emisi election, kempre kapan bu palu porar pan, non itu ta, la pensi voce yang itu, lagi clear alam lo, jongsi la bangso reply alu naik pulau tante monile tu ma page pen pacini tu ada, inbox lo nih tu nanggut tu. Kasi non, ini mau sanggup pan sini lihat apa pipon lo la article 244 iya putar non la dak reply bang ke ahok lo parlemen ben dia reply ke la ka coba kali lo tasi non karbiang lo ara tumpi mat haji non bang popan ke to hempre ka pan kiduk ke la pan pacing thura pan asona sona war sai pan sakuri pan la pusi pahai nuno ke di non bang po emele to pan la ke hai tom pan ko pia message on na pian tung ke bang po ke hai to pan bang ke rap sikan wai lo ane kedam tangga itu BJP fansi pahailu kedam tangga porta bang central government pe na BJP government pe masih autonomous state ke nang thek lapen dake de tumlong ke EPG agenda masih abe ko bang jelo sta karbiang longara data jonan kokpo karbiang longara ke ahok pe ke autonomous state ari karbiang long kachi song tumata drama seken upi masih nil drama kacesong pulo. Jom si BJP tu autonomous state nang pitelo ubang dakto elu. Ta itu BJP masih pahai po. Pini PSLC tu car pudak kacesong mai PSLC bang berapa mali. Not nangok pulo ta. Ate BJP meo. Tane BJP autonomous state nang pipi. Nang pitelo bang pulo. Puya da BJP fansi pini. Ke pahai chule chot protang te karbiang long arab PSLC pe na kapre arab tumang ke autonomous state ki ari ida te ate pini tumlo social organization do anu tin autonomous state lam ninje anu tin dilhidam sta ke dam komalong lo BJP long sidam sta BJP an protest hai bang me BJP autonomous state nang pipi nang tumpu ini na majok ani se hai bang do mamalo ke pahai chule la tum hale la tum ha te komalo chok se ke te dola ke autonomous state mane BJP tum ke komalo BJP tum sinan pinanji ako BJP tum si autonomous state ke che hangat gotan la ke pilo ra phane pamang ku belang ma drama belang ma dela tu laso tum si non kera puno itum kera puno ke non tante kera pun galilang ma de itum ke si ahok pet autonomous state ke han asong jak pu kar biang long ke abidar ting non itu PSLC pe itu kace song utana pati dadu lo gente ni itu misir ke autonomous state pucha kace song people itu ma jalan thap nahi la gente komalo nang thap gente tulira mo hang BJP tum sinang thap lo gente lasi BJP tum autonomous state ke aning hang he atum autonomous state ke hang atum hani tum ke pati ku ve ji pusi pining election itu manang parem lo jalan nang thap lo ke lasi la sono atum lo itum kacera mo na kenang ave lasi non ke manji election nang lili punon ho Omar Singh tiso ake hai ningke dam lo along kongres atau private bill lo nang sikroy dum de pu hari nang tum sia government lo nang tum BJP sum sia government lo nang tum sia prime minister lo nang tum sia chief minister lo nang tum sia CM lo private bill pon ya kenang da bilo government bill pon na tum pilo private nang tum private party man nang tum unregistered party man nang tum so se mane pan ko lang ka pokam lo la unregistered party man BJP tu lana kaya kenelo man tum ke man melo man te sita pinya ni ke radom thek darro BJP ke lake anti autonomous state party tum ke anti tribal party anti sectional party tu ke klang dak basi Omar Singh tisono mingkan photo tu melo kedo ke time sulo non autonomous state pini ban thek ma tum APSL से समझा पर विक्रमान से लपेन जय कथा की केरे में पिन को सितनंग तुम के हाय पिन को तुम निकान क्रेहनी काउंसिल चरियलो autonomous state बन फेंक लो मारते के हाय पिन को लोगे ना तुम के हाय का BJP से हाय कर लो autonomous state को लो देना पकड़ना था पर कॉपी अगस्ती कर बियांग लो आप हम क्या के मिशन की मान लो इससे तुम फेंक लो लेना के फेंक लो पिलो साकुरी कचुजो लोंगली कचुजो kontrak ka jujur langsung nakam si iklan gitu pilo teglong itu karbiang long rap tuh pini yang isi lang nang sina pani sia son ke
BJP atung ke BJP nang cari BJP atung masih duplicate kar di pon non nang kelas an aja. Laki kiri mimilu begitu. Lasi BJP jong sinang dokong lang dokang te itu makar bi masih laki bir kok kangjang gitu. Bir bej laki kontrak ko pile jong dokang ta bino. Lasi BJP ke Karbiang lo orang pan kapasing curi ko bangke laki mantuni daklem kelo. Tan otonomas te lo te Karbiang sing curi ko gante. Pini komane pan la kasi kontrak kasi pivoksi tuliram lo hang metik lo BJP metik lo kudang ditung nang ro dunai kuma laki ditung ke mantuni ta nang projun tekte asini kitut si kui pangkel hen lo jongsi UCC autonomous state jongsi non UCC ta Karbiang lo na palun e ku hala bangso ek sik sidul aro na palun e ku jongsi hala bangso bilong na thapun tekte lo tang te ke hai pin pu kalen nang tumasona kilu nai akar bi Oke, tirte na hokta teglong nelu. Nasi lason, aputha, UCC aputha pili rong asar nanda dojo. Tene six lu aruna nanglu ni pusilam tumpulu. The six sidul aro nanglu ni kona lo ke tokedo putha to. Kona lo ke tokedo nampak lah hoy no. Sta teglong de. Nasi rar tumpi ni antalam tise pakla haya. Nasi isi biar mana mingdu. Karbiang lo ngarat akisung nang pacicak nang kala bangso BJP RSS satu ngelo pasti non kira ni yang misi kere ni mela nahi Roi party lo pordo lo posinon botha vidya long nam vidya sing long dam de lo ko kan ke isi itum short pen tham pon po bijus de potok sonon la si vidya sing long sini dam pon po dam tu po article 244A 244A ke long standing demand of both the Twins Hill District puta he than ho silong non ke Twins kali lo dini kali lo ke thom da ko pasi Karbiang long west Karbiang long pen di masa kali nai lo ano tinda 244A ke hemprek bukan je bom lo ko song si ke wan ji ki pahai tu mata pahai tu lo sida thek thedet lo wan thek thedet lo hemprek aparman hemprek amendment si vote ta hang i bom lo ratum da pidun bom lo election da pahai lo sida pichun edet lo Nasi non do bom aruling government to mandame aku pothala tumna hemprek changam tulo lo parliament no lata aku reply pitulo kaching wai ponanda ali so hemprek puko pulo ka la so government do bom lang pedo bom sinang ko seratum pujima pedo bom kami ko si pujima de ago mena masri la ke pithe khelo pote ke padu ye kam na beden lasi government la na ko puitun ki puji la de lasi la so puthak nang ilang thi si pine la so puthak ke pui doi doma kilo dia sa 244 ini lalo Karbiang long west Karbiang lo di masa kang cir naik ke kan master ini lo sek lo teng lo udah pilih ari hang piglo hang pilih ari la tribal engine udah ke hang lo kente alam tuh si gipine itu am se hang lo udah deh hem halap lo arang tiga saya cibu kete lo kente Alang mong si dam si kalong orang po. La puputang de abatay tin election da BJP to mejanda hala manifesto lang abiyenta. Awe. Doma. Awe pini teglong le tumas tena putak le. Awe. Awe. Ha pini ani ninje dun no bosi. Allah ke mamudu. Tuna mo ha kai da hang dun chile yo. La pu ke hala election manifesto lang mosi awe. Ho kar tu. Are nang ke hang dekji putang de hada dililo betul berapa matung nanti BJP dum kali mata triple engine gente ninje dum ada people ninje ni ke ini ani ka sangsi pacho boy bom ora pan da sini ni pun ke lalo unon hejon tu masa pakilera lo dakta anglo se pakilera dak nonte reply lo 2019 ani kan ke laso proposal itu dengde go abe agenda ta abe pakilera lo laso Mula tela BJP non do bom NDA government lo hai BJP si lead lo la so ang bong la BJP pan ke kroy tum a party tum kado ka meching room si NDA ko la hai National Democratic Alliance ko la hai la so government do ki do aho jong si